Gel denge Kurdistan'ı. جنوان شنا رادیو دنگی گلدن باشکوداری نیجا ایرو پنج جوتمه 1024 روز شمیه لبروکسل ساعت 9 لآمده ساعت 10 امینو چین نیوروجی پیشکش بکن دم آزادیاری براپویه هپگسی شهیدین برخدان آواشین آزاد دلیل اولورین ببیرانی هپگه ایرو بداخیانیه که سه گریلاین که شهید بونه ببیرانین گریلا آزاد ازگر دلیل روژوین گرزان و لورین بیشنگ که سال 2019 لآواشین شهید ببونه ببیرانی هپگه دسری ده مالبات نوان جحمو ولد پاریزین کردستانی را سرساغی خواست نواندراگاندن و چاپمانیه هپگه بداخیانیه که سه گریلاین شهید ببیرانین هپگه دبیجه ملیتانین پیشنگ و عگید این دوزا آزادی گلیمه آزاد دلیل اولورین سال 2019 لآواشین شهید بون هوری ما آزاد جروجا بشداری گلیلا بو حتی شهادت خواه بتکوشین خواه برسوا هری واتدار دا دجمن لحریما زاگروسان دستانین لهنگی نویساندن بکسایت خواه یا درست جدل و جدل و هرتم دتکوشینا مده بجی هفریا ما دلیل جی ملیتانیا خطا پاشکی جخور اساس کرد جه هری بباندور دتکوشینا لدیجی ظلم دجمن وکچیای کردستان دید لدیجی دجمن کو ل رفن هری پیش و شرکریه ملیتانیا جنا آزاد آپویی و فرمانداریا یجستاری بلایقی تمثیل کرد هرتم بو دلسوزا نرخین آزادی گلیمه هفریا ما لورین ببریارداریه که مزن جیانا گریلا و چیا حمبیس کر لسر خط آزادی جنه ده کسایت خود گوهرتن اساس چی کرن هرتم بری خدا آنین هری شرعی هری پیش وکه شروانه که حقیقت هر کلیا خواه دا فهم کرنا ریبرتی و پیک آنینا فکرین وی جوان و ولد پاریزین کرد چقاسی بوان هورین ما سربلندن و کم بمینه هم سوز ددن وان کو تکوشینا آزادیه یا دا دوری مکرینه مزنتر بکن ده سریده مالبات وان این هیجا امج توایی ولد پاریزین کردستانی را سرساغیه دخوازن ناسنامه هرسی شهیدان جی وهایه امره گونار بناسناف آزاد ازگر لوانش دایک بویه امره گونار آزاد ازگر لوانش دایک بویه دیو باوی آزاد اوجی زاهیده اسمته دوی جوتمها 2019 ده لآواشین شهید بویه فاطمه کلچ ار اصلان بناسناف دلیل روژوین گرزان جبدلیسه لبدلیسش دایک بویه فاطمه کلچ ار اصلان انگو بناسناف دلیل روژوین گرزان جبدلیسه ناوی دی سوریه ناوی باو اکرامه دچاری جوتمه 2019 لآواشین شهید بویه نزهات چاپان بناسناف لورین بیشنگ لشر نخش دایک بویه نزهات چاپکان بناسناف لورین بیشنگ ناوی دی تایبت ناوی باو یاسینه چاری جوتمه سال 2019 لآواشین شهید بویه خبات ترکمان شهید تکوشینا آزادیا گلانه خبات ترکمان ای پشتی ایریشن چته انداشه ین لسر و جاوا تولی تکوشینی بو به تکوشین خواهیش بو خشکو براتیا گلان نشانی همو جوانین عرب و ترکمان دا که چاوا دکارن خواه جهیزین دسلاتدار و رژیمین زخت دکن رزگار بکن یک جی کسین کو باوری به پارادیگما ریبراپا آنی و لسروی بینگهی تیکوشیا خبات ترکمان محمد هناوی
حناویه خبات شرقای جدایک بویه لرقای جدایک بویه دایکاوی ترکمان و باویوی عربه خبات ترکمان ایکو دمک الهرما گری سپی لدیجی چتای داعش تیکوشیا و شرکر دوی پیواجویه ده درفت دبینی کو فلسفه ریبراپو جنیز و نصبکه لأکادمیه شهید عزیز عرب تبلی پرورده دوی و به پرورده کوستندی تیدگیجه کو ایدئولوژیا آزادیا ریبراپو مسوگریا آزادیا همو گل و جنان جبر کو زیدتر فێری ژانە گریلا و چیا ببێ ji dil û can tevlî her xebatê dibe. Xebat êko di kesayeta xwe de dilnizm û aram tê naskirin ji bo erk û berpirsiyariyên xwe bi serkeftî bi cih bîne hewlaneke mezin nîşan dide. Weke milîtaneka apoyî her ku xwe di xeta fedayetiyê perwerdeyê dike dibe xwedî tevlîbûneke çalektir. گریلا خبات هرتم خوش بو هر رنگی و شرط خوا آماده دکه و لسر همو پینگاوین گریلایتیا مدرنیتا دموکراتیک سر وقت به گریلا خبات ایکو بزانیاری خوا یا به تکنیکی دسر کفتنا گلکی خباتکی ددم شاندن و دبه خودی رول داماده کرنا تونیلین شر ده کدکی مزن نشان داده گریلا خبات ایکو لدیجی دولتا ترک جسال ده 2022 و لروجاوای زاپی ایریشن داگیرکران برسوا ایریشن داگیرکران دده ل هریما گری آمیدیه تبلی پیواجوی شر بو جدسپیکا شر و د چالکیا به باندور ده جهدگره خبات ایکو دکیلین دسپیکی ین ایریشا دولتا ترک برحی فدایی مل به هفرین خواه شهید دلیل زاگروس شهید گوندوزا شهید آندوک عادل و شهید جوان ولات را شردکه دبی شاهدی برخوادان وان هفریان و خواه شهید وان هفرین خواه ین قهرمان هوال خبات و هفرین وی و پیلانین داگیرکریین دولت ترک این لسر روجاوای زاپی والا دردخینه و به هر گله‌ای که لدیجی دجمن دخن رولا تولا هفرین خواه یین شهید هلتینه خبات که 23 آدار 2023 لزاپی که جه زیلان و اگیدانه لدیجی دجمن به فداکاریه که شردکه و حتی نفس خواه داوی بدل سوزیه نرخین آزادیه و شهید به شهید خبات بتکوشین خواه یجبو خوشکو براتیه گلان نشانی همو جوان عرب و ترکمان دا کوچاوا دکارن جهزین دستلاتدار و رژیمین زخت رزگار ببن و جبو کیجان آرمانجی جانی خواه فدا بکن شهید خبات ترکمان میراته یککو بنرخ و پیروز هشت کو دیروکا پکی که دیروکا پکی که ده تبلی کروان نمران بو لباکر کردستان و لترکیه گلش بو آزادی ریبرا پو دناوا تفگری دیه شویدین جوانان کولانین ادنی به وینه ریبرا پو خملاندن به پینگاوا عبدالله اوجلان را آزادی لباکر کردستانی و ترکیه جی چالکی تین درخستن شویدین کومک جوان لنافچه ادنی سیحانه جی القدام بون کولانین نافچه جی به وینه ریبرا پو خملاندن جوانان پرگلا قرکرین و اشکنجه امرالی شرمزار کرد سری ده جوانان جبو آزادی ریبر اپو بانگا در کتنا قادان لگل کرن لأوروپا ایلی دیجی تجدید امرالی چالکی هاتن درخستن لباجار دیسبورگ ای آلمانیایی ببونه یا سالوگرا کمپلوی نونتوایی پرگلا قرکرینی یا لسر ریبری گلی کرد عبدالله اوجلان ستاند هات دانین ستاند جی لگارا نواندی یا ترینی هات دانین ستاند به وینه ریبر عبدالله اوجلان هاتن خملاندن گلی کرد و گلی آلمان علاقه که مزن نشانستان دان دستان ده پرتوکین ریبری گلی کرد عبدالله اوجلان هاتن دانین و دانازانین آگاهداری کرینی جی جه خجی گرتن برای
دانەزین ئاگاهدارکردنێژی جێهێخوا گرتن di çalakiya standê de daxuyaniya bi zimanê Almanî ya jaliyê kom medê ve hatibû amadekirin hate xwendin di daxuyaniyê de balkişan de li ser pergala qirkirinê ya li ser rêberapo li bajarê Dortmundê ya Almanya jî Kurd û dostên wan hatin bahev û çalakiyê li darxistin di çalakiyê de komplona nehê cûtmehê hat şermezdarkirin û pergala qirkirinê ya li ser rêberapo hate protestokirin li paytexta Danimarka Kopenhagenê jî bi armanca ragihandina ramanên rêberapo ji raya giştî re panêleke bi ser navên ekolojî û jenolojiyê hate li darxistin. Panêl ji aliyê endamên platforma piştîvaniya Kurdistanê ve hate li darxistin. Di panêlê de balkişan din li ser pergala qirkirin û beşên xebatên rêberapo hatin nîqaşkirin. Endamê desteya hevserokatiya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Salih Muslim di derbarê komploya nehê cotmehê ji anefê re nirxand û got. Nehê cotmehê salvegera gelekî bûyerên li Kurdistanê gelek bûyerên li Kurdistanê bi mebesta nêzîkbûna nehê cotmehê salvegera komploya navnetewayî û bandorên we heta roja îro hûn dixwazin çi bibêjin ev firs hate kirin di berbarê pirsê de Salih Muslim wiha dibêje nehê cotmehê dîrokeke reş e dibe ku me pêşî wateya dîroka nehê cotmehê fêm nekir lê bide mêre her ku bûyerên nû pêk hatin çi bûye nebûye tev bi awayekî vekirî derkete holê. Muslim qala planên hêzên hegemon yê ji bo pêşeroja Rojhilata Navîn a mezin kir û got. Xuya bû ku planên mezin li pişt masayan hatine kirin. Ev planên ku niha di pratikê de ne. Bi nehê cotmehê re dest pê kirin. Ya pêşî amadekarî bû di nehê cotmehê de dest bi komployê kirin. Nehê cotmehê li dijî rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan dest bi komployê kirin. Îro armancên vê komployê bi awayekî zelaltir diyar dibin. Komplo ne tenê li dijî Birêz Öcalan e li dijî tevayî Rojhilata Navîn hatiye kirin. Ev pêngava yekem a projeya mezin a Rojhilata Navî bû. Bi vê pêngavê re roj bi roj amadekarî û hewldan ên nûn çêbû. Bi êrişa li dijî Iraqê re dest pê kir û heta roja îro wekê xelekeke belavî her derê dibe. Mutabakata Adana'yê jî encama vê yekê bû armanc ew ku li Sûriye teslîm bigire. Ew ku Sûriye teslîm bigire. Salih Muslim qala hevdîtinên ji bo ji beriya niha ku di navbera dewleta Tirk û Rojavayê Kurdistanê hatibû kir û got. Piştî van hevdîtinan Enqerê çima serî li van gotinên nelirêtî yên li dijî Rojava da. Em çûn Tirkiyeyê me dît ku dixwazin me bikin leşkerê xwe û me bixin xizmeta xwe. Em nehatin vê lîstikê. Me got nasname û pirsgirêkên me qebûl bikin û çareser bikin dema ku encam derket Daişê bi ser me de dehf kirin. û bi vê yekê re pêvajoy bi hemû bi temamî bi hemû hate guhertin. Xwasteka wan bicih nehat û dest bi êrişa li dijî me kirin. Salih Muslim balkişan li ser hewlanên dewleta Tirk ên diyalogê bi Şamêrê li dijî destkeftiyên li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê kir û got. Weke Rojava em xwe amade dikin ku li dijî hemû êrîşan tê bikoşin. Dema ku hêzên me yên leşkerî şer didin meşandin û hêzên asayişê li dijî sûcên weke bazirganiya narkotîkê û bazirganiya mirovan tê dikoşin divê gelê me karibe bi awayekî hîn rêxistinkerî alîkarî bidin hêzên me. Gelê me çi qasî rêxistinbûyî be ew qasî dikare xwe li hemberî her şêweyê êrîşan weke şerên aborî, fikirî û şerê taybet biparêze. Ya ji bo me giring e rêxistinbûyîna gele. Dijmin ji dîrokê ve ji bo ku di navbera bawerî û etnîkan de nakokiyan çê bike dixebite û divê em li dijî vê hesas bin. Weke hemû gelan hewciya me heye ku em bi hev re bijîn.
بله روجنامه‌وان حلب چای بانگ لسر بانگ لهر کسی کرن کو تبلیغ البجارتنان ببن وجبو کو رژه دنگن حزب دستلاتدار کم ببه بچن سر صندوقان روجنامه‌وان گوتن کو او دکارن بریا وی هلبجارتنه لکردستان گوهرتنه که مزن پیک بینن بریاره آد بیستی مهید هلبجارتنه پارلمانتوی هریما کردستانی یا دما ششم ورل درخستن پروپاگاندای هلبجارتنه د 25 ایلون ده دست پیکریه او دوام دکه روجنامه‌وان حلب چای درباره مجاری ده جی اژانسا آن فیر آخوین روجنامه‌وان آرام بانوکی گوت کو او ده هلبجارتنه که چارنوسی ده درباست بن او ها پیدا چو پرانیا سازین دمخوا یا پرانیا سازین حکومت دمخوا یا یاسایی جی جدستانه اول بجارتن جی جبو کو ام ریویتی بدن رواتی بدن خویا دوی کرد دوی هلبجارتنه ده آ گرینگ ببینه او گرینگیا و واتیا و جی ببینه جبو کو پیواجوه که وها کو مافین خو تیده دیار بکن و زلال بکن هیوی دارم آلیین سیاسی انجام قبول بکن هر وها روجنامه‌وان سالم هم خان لسر همان مجاری آخوی گوت یک جه پیامین هری گرینگ یا دموکراسی هلبجارتنه جبر ولاتی دکارن بریا صندوقان تفلی سیاست دوالت ده ببن سازین هری گرینگ یا سیاسی جی پارلمانتویه ولاتی بچوین اثر صندوقان دکارن داخوازین خواه پیک بینن سالم ده دوام اخافتن خواه ده دازانین که دوی او هلبجارتن ببه ناوندک گرینگ یا گوهرتن وی روش خراب او گوت از وک ولاتیه که بریاکو خوارنی سحاری بخوم از بچم سر صندوقان به تبلیبونا هلبجارتنه ام دکارن دنگی خو جین حزبین دستلاتدار زیلتر بکن گل نچی سر صندوقان و ریجه دنگین حزبین دستلاتدار زیده ببن جودی علی دخوازه ده هر شرط و مرجی ده خدمت شورش بکه جودی علی آل بوینه مظلوم دوغان کو لسر دیواری مالا خوا دالقان دیه هاتی ناسکرین تفگر آزادی کردستان ناستکه و ده سال 2015 ده پینگا و هوله ده بریندار دبه اونها ده چالکین پرورده ین کنگرستار ده جهدگره مالوانیا دایکاوی یجبو جوینین و شرطی و بریا وینین مظلوم دوان شوپاندنا جانی بنگاه ناسنامه ولد پاریزیه یا تفگر آزادی گلی کرد جوان علی بریا مالباتی ره حرکتی و تفگر ناستکه جیهان علی 28 سالیه جنک جوان بو که سال 2015 ده تفلی شورش روجاوای کردستان دبه و درفین یه پجیده بریندار دبه پشتی ریویتی اخوا یا 5 سالان به یه پجیره ده سال 2024 جبو آزادی جواک دست به ریویتی که نوکر و بشتاری خباتن کمیته پرورده یا کنگرستار بو نها تکوشین اخوا به وی آوائی دومینه جیهان بسایه دیا خو تفگر آزادی کردستانی ناستکه او ها بحثا و سردمی دکه ولات پاریزی بونا مالبات جدرسوزی دیا من جبو تکوشینا آزادی کردستانی تی لمالا ما وینه که هبو من تم جدی خود پرسی اف کیه جبرکو بنامالا ما دبن مالا مده کسکی وها تنبو از داروککی مرقدار بوم دیا من نگوتبو کوکیه پاشی کو مپرسی گوتبو هنکی دن مزم ببه پشتره از اشتره ببیجم اف کسایت کیه هر وها هواجی دهاتن مالا ما جیهان علی پشتی 3 سالان ده چالکیه کمیته پرورده یا کنگرستاری ده جه گرد جیهان علی که به چالکیه پرورده تکوشین خواه ده دومینه آخافتن خواه به وان گوتنان ده دومینه
ez demeke dirêj di nava hêzên leşkerî de mabûm. Min qet di xebatan qada civakî de cih negirtibû lêberê ez amade bûm ku bi hemû qadan de xizmetê tekuşîna rizgariya gelê xwe bidim kirin û cihê xwe di nava vê xebatê de bigirim. Îdî min ferq kiribû ku tekuşîn ne tenê ji hêla fîzîkî pêk tê. Ez têgihiştibûm ku wateya şer û tekoşînê min hay jê hebû ku bê şer em ê azad nebin lêberê aliyeke şoreşê jî xwarêxistin kirin bû. Çalekiyên xwarêxistinkirinê li ku bin rêbertiyê jî li wir e. Ji bo azadiya jinê azadî ji û ronahiya civakî xizmeta şoreşê dikim. Ez dixwazim weke şehîd Sara, şehîd Berîtan û zîlanan bibim jineke tekoşer. Her gava ku ez tekoşîna wan dixwînim û guhdarî dikim, xwe bihêstir dikim û dixwazim bi awayekî bihêstir beşdarî jiyana wan bibim. Tekoşîna her yekî ji wan îradeya min xurtir dike. Girtî Abdulkadir Bozkurt ji işkenceyê xilas nebû, bi tecrîdê re rûbirû ye. Girtî Abdulkadir Bozkurt ê ji girtîgeha hejmara duyemîn ya tîpe fe a Tekirdağê dihat ragirtin û gelek caran rastî êrişa gardiyanan hatibû li ser hewldanên malbatê parêzer û wekîlên Dem Partiyê. Bozkurt sewqî girtîgeha Karetepeyê hate kirin û hate hînbûn ku girtî kulvê herêmê jî rastî tecrîdê tê. Birayê Abdulkadir Bozkurt, Sedat Bozkurt anî ziman ku birayê wî Abdulkadir Bozkurt li girtîgeha Tekirdağê du caran rastî êrişên gardiyanan hatiye û got. Wî xistibûn hicreyekî de mîna qafesa çivîkan û gefa kuştinê lê hatibû xwarin. Bozkurt li malbata xwe geriya û got ku mudirê girtîgehê sergerdiyanan û derûnasê girtîgehê gefa mirinê lê xwarine û li pêşberî kamereyan li wî xistine. Piştî vê axaftina bi telefonê gelek caran daxwazname ji Wezareta Edaletê re hatibû şandin. Mexwest wî li cihekî ewle li girtîgehekî nêzî malbatê bê bicihkirin. Lê ew şandin girtîgeha Çorlu berê girtîgeha Çorlu ya Karetepeyê ku şert û mercên wê yên tecrîdê girankiriye. Sedat Bozkurt diyar kir ku birayê wî beriya 15-20 rojan sewqî girtîgeha Çorlu a Karetepeyê hatiye kirin û ha domand. Rewşa psikolojîk ya birayê min ji ber êrîş û zextên li girtîgeha hejmara duyemîn a tîpe fe ya Tekirdağê xerab bûbû. Herî de wî dema ku ez çûm serdana wî careke din ji alî gardiyanan ve hatibû derbkirin. Daxwaza wî ya ji bo rapora êrişê jî ji xwe derin ketibû. Dema min ew dît hê jî li ser laşî wî morbûn û li rengê şîn jî li ser laşî wî xuya bûbû, rewşa wî jî nebaş bûbû. Sedat Bozkurt got ku îdî difikirim ku lê dijî birayê min pêk anînên taybet dimeşîn. Li Tekirdağê tê derbkirin û tehdîdkirin û li Karetepê jî tecrîd kirin. Herî dawî birayê Abdulkadir Sedat Bozkurt got. Ji ber rewşa wî ya psikolojîk ez dixwazim birayê min tavîlî ji hicreyê kesî bê derxistin û sewqî girtîgeha li Rihayê ku em lêne bêkirin. Tedaviya aktivîsta jin Nergîs Muhemmedî tê astankirin. Devleta Îranê tedaviya Nergîs Muhemmedî astan kir. Malbata Muhemmedî banga hesasiyetê li saziyên mafê mirovan kir. Malbata aktivîsta mafê mirovan a girtî Nergîs Muhemmedî têkildarî. Rewşa Nergîs Muhemmedî daxuyaniyek belav kir. Malbatê di daxuyaniya xwe de ragihand ku li gorî biryara nivîskî ya pizîşkî edlî pêwîst bû ku di vê mehê de
نرگز جبو کنترل سردان نخوشخانه بکرن لی رایدارین گرتیگه ری ندان نرگز سردان نخوشخانه بکه ده همان داخویانی ده هاتا گوتن کو لگوری پیشکان پیوست نرگز باوه کی لزگین ور عملیات کرن مالبات بنگلسازین مافی مروان کرن کو لسر روشا لسر وی روشه به ارکا خواه بیننجه هجایی ببیر خستنه کو ده مها بوری ده جرایدارین گرتیگه اوین سی جاران ری ندان نرگز بچه نخوشخانه ای. چالکوانا مافی زاروکان شاهناز احمد 28 روژند گراوا برچیبونی دیه. گرتی سیاسی نخوش ورگروانا او چالکوانا مافی زاروکان شاهناز احمد آل گرتیگاه اوین آتهرانی تیرا گرتن جبر دستورا کنترول او چاودریه پیشکی نهاتیه داین 28 روژند گراوا برچیبونی دیه. لگوری آگاهیان جی چالکوانین مافی مروان هاتن بدست خستن شاهناز احمد دفج درمانن فکاری انگو تانسیونی بردایه و خدمت تندرستی ین گرتگه رد که هاتا دستنشان کرن کو شاهناز احمد بریان هاجی ددما ریشاد سر حجره جنان آگرتگه اوینه ده دلگرام بو او را کرن نخوشخانه ورگروان چالکوان مافی زاروکان روزنامه‌وان شاهناز احمد دمجدار صالح 2022 ده لگل هفسری خواه کامیار فکور ده دما خواه پیشاندان سرهلدان جنجیان آزادی ده فکور ده دما خواه پیشاندان سرهلدان جنجیان آزادی ده هاتبو بنچاف کرن بری دیجی جی بهنجتا پروپاگاندایا لدیجی دولتی او کومبون و کومپلین جبو تکوشینا اولهیان توایی جعالی دادگاه شورشی آتهرانی 3 سال و 6 ماه جزای گرتگه لیهاتبو برین. بریم هاتن داویا بولتن خواه حتی بولتن سری ساعتا 13 امیدی سب هفره بین دم